iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, nedirwe mu basuza kandi bayikaze mu kiganiro Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro ni Murisanga, muri studio muri kumwe nanjye Edi Rwema. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yitabye Imana kuri uyu wa gatatu afite imyaka 61. Inkuru y'urupfu rwe yatangajwe bwa mbere na Vice President Samia Hassan Suluhu abinyujije kuri televiziyo y'igihugu. Mu butumwa bugufi, Madamu Suluhu yavuze ko umukuru w'igihugu yaguye mu bitaro by'i Dar es Salaam azize ibibazo by'umutima. Kuri wa gatanu nibwo Madame Suluhu yarahiriye kuyobora manda yari isigaye ya Perezida John Pombe Magufuli. Ibyo n'ibindi nibyo tugarukaho mu kanya n'abatumirwa bacu. Ntimujye kure. Turi kumwe na Kalisa McDowell, ni umunyamakuru w'inararibonye, akaba ari mu gihugu cya Sweden. Kalisa, ikaze cyane mu kiganiro Murisanga ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi n'umunyamategeko akaba n'inararibonye muri politike y'akarere k'ibiyaga bigari, Bwana Frank Mwine. Bwana Frank Mwine, nawe ikaze cyane mu kiganiro Murisanga. Edi, murakoze, ndabashimiye kandi nkabakimwe n'abandi turi muri kiganiro. Murakoze. Turi kumwe kandi na Bwana Atanazi Karayenga, nawe ni nararibonye mu itangazamakuru, akaba anakurikirana hafi politike y'akarere k'ibiyaga bigari, ubu ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Bwana Karayenga, nawe ikaze cyane mu kiganiro Murisanga. Murakoze cyane, turi kumwe. Inkuru ivugwa muri iki gihe hirya no hino ku isi ni inkuru y'urupfu rwa Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli witabye Imana kuri uyu wa gatatu ku myaka 61. Amakuru ava mu gihugu cya Tanzania nk'uko byatangajwe na Vice President, ubu akaba yanarahiriye kuba umukuru w'igihugu, Madame Samia Suluhu, nuko Perezida Magufuli ashobora kuba yarazize indwara zishamikiye ku ndwara y'umutima. Mbere na mbere, Bwana Kalisa McDowell, wakuriye mu gihugu cya Tanzania, urakizi cyane. Iyi nkuru kimara kuyumva wowe wayakiriye ute aho ngaho mu gihugu cya Sweden? Inkuru nayibonye nijoro nko mu masaa 2, ariko ni inkuru yari ibabaje cyane, yarantunguye. Nubwo hari hamaze igihe hari ibihwihwiswa ko yaba ari muri India, ko yaba ari Nairobi arwaye, nk'uko twari tubimenyereye. Yari umuntu utajya abura kugaragara mu itangazamakuru cyangwa kugaragara hanze. Yari inkuru itunguranye cyane kandi yafashe ku mutima cyane, kubera ko uretse kuba yari perezida wari uri urateza imbere igihugu cye, nubwo afite intege, ariko yari na mwarimu wanjye. Ibyo rero byarantunguye. Yabaye mwarimu wanjye igihe cy'umwaka ku ishuri ryitwa Sengerema High School, yanyigishije chemistry. Urakoze cyane Bwana Kalisa McDowell. Bwana Mwine, inkuru y'urupfu rwa Perezida Magufuli ni inkuru
yatunguye abantu benshi cyane cyane mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ariko nanone McDowell yarabikomojeho. Ni inkuru yakomeje gusohoka mu binyamakuru bitandukanye mbere y'uko urupfu rwe rutangazwa ko ashobora kuba yararwaye. Bamwe bavuga ko yarwariye mu gihugu cya Kenya, abandi bakavuga ko yajyanywe mu Buhinde. Aho ngaho uri mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, iyo nkuru yakiriwe ite? Wowe wabyakiriye ute ukimara kumva ko Perezida Magufuli yitabye Imana? urakoze Edi. Urupfu rwa perezida wa Tanzania mu by'ukuri uretse kuba rwari rubabaje cyane, ariko rwaje rutunguye kuko burya yarazwi gukora cyane. Burya bari bamuhaye n'akazina k'akabyiniro bitaga burudoza. Burudoza ni cya kimashini kirwa gikura ibintu byose umwanda ku ngufu kitaruhuka. Ubwo gukora kwe ni nayo mpamvu batangiye kubimurika ko arwaye, ari hano ari hariya, kandi leta ya Tanzania yasize no kubivuga yo ikavuga ko ari mu kazi akora. Mu by'ukuri bamwe banavuga ko bati barabeshya koko ashobora kuba ari mu gukora kuko azwi ko akora cyane. Niwe perezida wenyine muri aka karere udashoboye mu Burayi ngo bagiye kureba guhaha nk'uko babita bamwe. Yari amaze imyaka kamwe ya mbere atasohotse hanze, imyaka kabiri yaratangiye ntabwo yasohotse mu bihugu ngo bitatu cyangwa bine kandi byo muri Afurika. Icyo cyose rero cyatumye abantu baramukundaga cyane mu karere, baramukundaga, Afurika yamukundaga nk'umukozi pan-africanist wakundaga Afurika, ariko no mu karere yakundaga ubumwe bwa Afurika, East African Integration. Kuba rero apfuye bitaraganye ko nabyita bigiye wenda sindamenya neza, ariko hari icyo bikuyeho ku bumwe bwa Afurika, ndetse ugasanga bamwe baribaza niba perezida ugiye kumusimbura azakomeza kugira umurava n'urukundo rwa East Africa na Afurika muri rusange. Hanyuma Bwana Karayenga, igihugu cya Tanzania ni igihugu gifitanye amateka akomeye cyane n'igihugu ukomokamo cy'u Burundi. Ni igihugu cyagiye kigira uruhare cyane mu bijyanye byaba ibiganiro by'amahoro mu gihugu cy'u Burundi, ibiganiro bya Arusha byabereye muri icyo gihugu cya Tanzania. Uwo mubano wihariye hagati y'u Burundi na Tanzania, noneho hakaba hajemo ibijyanye n'urupfu rwa Perezida Pombe Magufuli. Ubusanzwe nk'abarundi bo Perezida Pombe Magufuli bamufataga gute? Ese iby'urupfu rwe byo byakiriwe gute mu Barundi ndetse n'abandi muvugana nabo? Mu Barundi burya turi kwinshi, hari abarundi babaye bagandaye bamerewe nabi, ariko hari n'abarundi bagira bati nta cabaye, kuko burya ishusho Magufuli yari afise mu Burundi, cyane cyane mu makambi y'impunzi y'abarundi batotejwe, bishwe, bangajwe, inzu zabo zasambuwe, bafashwe ku nguvu, abagore, abana, abasore, abantu bita ko bakorana na polisi yo muri Tanzania bitwa yuko ari abamilisya ba Tanzania yakorana n'imbonerakure z'u Burundi. Ni ukuri barakoze amabi menshi cyane. Ibyo byose bavuga kuri Magufuli ko yari umukozi, nivyo yarakora, yaratwaye neza abatanzania, ariko twebwe nk'abarundi ni ukuri ikintu adusizemo izina niniya cyane. Urupfu rwiwe ni ukuri, ego n'umuntu aragiye, umuryango urabuze umuntu, ariko mu Barundi benshi ni ukuri, abari mu Burundi, abari hanze, bazomwibukira cyane cyane ku mabi atagira uko angana yakoreye abarundi b'impunzi. Sinokuresha sinzi politiciens, sinzi diplomate, reka ndakubwiza ukuri, hari abarundi banezerewe yuko uwo muntu abonye nawe ni igihano cy'uko kuba ikigaba, kutumviriza impanuro z'abantu bavuga ati abo bantu b'abarundi bafate neza, akahonyaga amategeko y'ibihugu mpuzamakungu bigenga impunzi. Twasanze urupfu rwa Magufuli rutwibutsa cyane cyane urupfu rwa Nkurunziza. Uko babeshe ni kumwe, uko barahiye ngo nta covid iriho ni bamwe, uko baze kwambara kwikingira covid nico kimwe, uko bagira ngo nimusenge ngo covid zirakunda Burundi, zirakunda Tanzania, ngo zizokwifasha ibihugu byacu ni bamwe. Twebwe ku by'ukuri abarundi byaradusheshereje kubona abantu b'abapolitike babesha amenya muri Tanzania. Noneho ngo hari abantu bafashwe kuko bavuze ko Perezida Magufuli yarwaye, none nk'abo bantu zobabwira ikubu. Ni ukuri umva barime
kuvyerekeye abarundi bamwe uko mbona kimeze kiri kwinshi byazi ko hari abarundi bagandaye birumvikana ariko jewe sinovuga yuko gandaye na gato. Ibyo ni ibitekerezo byawe nawe niko ubibona, ariko nk'Uburundi umuntu avuze nka leta y'u Burundi nk'uko wari ubivuze ngo hari bamwe bagandaye, yasohoye itangazo ivuga ko igihugu kigomba kujya mu kigandaro igihe cy'icyumweru cyose, amabendera yose akururutswa kugeza hagati, ndetse bo bakaba basanga icyo Magufuli yabakoreye ari uko yagerageje gutahukana impunzi bamwe bavugaga ko ngo zabaga zafashwe bugwate. Icyo gihe cyo abo ngabo babibona gutyo bo ubavuga iki? Oya no kubaha icyiyumviro by'umwe wese, tuze icyo nokorera ko je n'umumenyesha makuru mfise ivyemeza, mfise abapfuye, mfise amazina, mfise aho biciwe, mfise amafoto y'aho bahohotewe, amazu basambuye. Abapolisi bari Burundi bavuga ivyo bashaka, ivyo birumvikana kandi n'ibyo mugabo ntawo bideha. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitwa General Evariste Ndayishimiye ejo bundi yagiye kuramutsa mugenzi we Magufuli amwita ngo nise. Yego ni byiza ko ibihugu bicudika, ni byiza yuko abakuru b'ibihugu bacudika, kandi noneho Tanzania n'Uburundi tuzokwama turi hamwe kandi dusangiye byinshi. Bwana Karayenga, guma ku murongo, reka twumve n'abandi icyo bavuga. Ahanini dukurikije ibyo uvuze, ugaragaza ko Perezida Magufuli nubwo benshi bavuga ko hari byinshi yagezeho ariko hakiri inenge. Izo nenge Bwana Kalisa wazikomojeho, nawe wavuze ko nubwo hari byinshi yakoze ariko hari inenge. Ukurikije ibyo Bwana Karayenga avuze, nawe uko waruzi Magufuli ndetse wavuze ko yanakwigishije, hari icyo wifuza kugira icyo ubisubizaho? Reka ntangirire ku bintu byiza yakoze, hanyuma ndaza kurangiriza ku bibi bimuvugwaho. Ibintu byiza yakoze, yagerageje kuzamura kurwanya ruswa mu gihugu cye. Igihugu cyari cyarabaye karande kuri ruswa. Ibyo ntabwo navuga ngo ni ibintu abantu batazi, kubera ko kiriya gihugu nakivukiyemo, ngikuriramo, niga hariya, buri munsi nsoma ibinyamakuru byaho, buri munsi ndeba ibintu byabaye muri Tanzania, ndeba ibintu byabaye mu karere. Ariko hari ikintu yakoze yahinduye cyane cyane ku rwego rw'akarere mu biyaga bigari. Yakoze ikintu kidasanzwe cyo kuvuga ati ndarengera cyane cyane inyungu z'Abatanzania. Areba ukuntu amabuye y'agaciro cyangwa ibintu byose, ukuntu bakoraga ibyitwa kontra cyangwa contract n'aba barusahurira mu nduru bava hano mu Burayi cyangwa muri Amerika. Arabihindura, abikora neza. Avuga n'ukuntu baterwaga bakafata ngo ni umucanga, umusenyi, bakawujyana mu makontineri arinzwe na polisi, bakawujyana ngo nta kintu urimo. Umusenyi ko bataterwaga, uko batajyana uw'iwabo uri mu nyanja zabo cyangwa uri mu bihugu byabo. Ibyo yabikoze neza, ndabimwemerera. Kandi yubatse n'ikintu cyitwa imihanda, akora ibintu byiza. Urebye Dar es Salaam ukuntu yari imeze cyangwa iyindi migi yose, ibintu byarahindutse. Ibyo ndabimushimira cyane cyane. Ibyo nta muntu wareka kutabimushimira, kandi n'abantu bose. Kandi yarwandiye cyane cyane n'abantu bo hasi, cyane cyane abantu bo muri Tanzania, abantu b'abakene yarabarwaniriye, arabyerekana. Mbese navuga ko yasubije mu kirenge cya Mwalimu Nyerere. Ariko noneho inenge yaje kugira ikomeye, kutemera abatavuga rumwe nawe, bakamubwira bati Bwana Perezida, ibi bintu ntabwo bigenda neza, cyangwa itangazamakuru. Atangira kubafunga, atangira kubafunga iminwa, atangira kubereka ko we atavugirwamo. Ikibazo cy'abaperezida benshi, ushobora kubukora byiza nyine ukabikora muri Tanzania cyangwa ukabikora mu karere, ariko wagera ahantu bakubwiye bati Mr President, hari ibintu n'ibi bitariho biragenda neza, kubera ko
wowe turumva ko uriho urakora, ariko noneho hari ibintu bimwe na bimwe bitagenda neza, nk'uko hari abantu ntekereza ko yahohoteye mu gufunga abantu abakoraga akazi, nubwo ntahakana ko bamwe yabafungiye yabirukanye ku kazi cyangwa yabafunze kubera ko bari barakoze amakosa, ariko hari bamwe bagiye bahohoterwa bakazira ko atavugana. Hari ukuntu system ya Tanzania cyangwa reka mvuge ishyaka riri ku buyobozi, ni ishyaka rigira ryubatse institutions cyangwa system ikomeye yo kugira ngo abantu basimburane bagire ibintu neza. Ariko we hari ukuntu yagiye noneho aragenda asanga nkaho yisanze nkaho okay arakora neza hano ariko akavanga ahandi hantu, akagenda hari ibintu bitwa mu giswahili hari boronga sehemu fulani, mbese hari ahantu yabyangije cyane cyane kubyerekeranye no kuvugisha ukuri, freedom of speech. Ntabwo yashatse kugira ngo abantu bahaguruke bamubwire bati Mr President, cyangwa nk'amatora yashyize ejo bundi ya 2020 harimo inenge nyinshi, ariko we ntabwo yabitekerejeho. We yavugaga kuko abaturage bo bumvaga ko ariho arakora neza, baramwumva, ariko noneho nabo bakeya, kuko iyo ugiye ugafata ngo ni benshi nyine urakorera benshi, ariko nabo ngabo minority cyangwa abo bakeya nabo bafite ijambo kuri icyo gihugu cyabo. Ntabwo ushobora kubakandagira gutyo. Inenge ikomeye navuga ko yamugaragajemo ko ikomeye yari ikintu cyitwa COVID-19. aho ngaho yaragiye arabyangiza, kuko yigeze kuvuga umuntu uhagarara akavuga ati twapimye ipapayi cyangwa inanasi basanga ngo naryo bifite covid. Aho naribajije uyu muntu wize chemistry akaba doctor muri chimie akaba avuga ibintu nk'ibi. Nahise ntekereza nk'uko Trump yigeze kuvuga ngo abantu bagende bakoreshe za disinfectant bazinywe. Naravuze ibintu ngibi ngo bazinywe ngo nibwo bazakira ngo aho kugira ngo bazikarabe. Byaranyobeye cyane. Urakoze McDowell. Bwana Mwine, ikigaragara nk'uko batumirwa bacu babiri Kalisa McDowell ndetse na Bwana Karayenga babigaragaza, John Pombe Magufuli ni umunyapolitike utavugwaho rumwe, yamaganwa na bamwe nk'umunyagitugu, abandi bakamufata nk'umuntu wakundaga igihugu. Wigeze kuvuga ko yasaga nk'umuntu uharanira ubumwe bw'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, ariko nanone McDowell akakugaragariza ko ari umuntu washyiraga cyane inyungu za Tanzania imbere y'ibindi byose, ndetse mu karere bakavuga ko asa nkaho yadindizaga iterambere ry'akarere. Gerageza ibyo byose ubihuza, hanyuma wowe utubwire uko ubyumva. Nibyo burya ngo ntabyera ngo de kandi nta kintu cyura inenge. Burya Tanzania yafite icyo bita polisi ni nk'injyana ngira ngo yuko Afurika ni amateka ya Tanzania uko yafashije ku Bugande kugira ngo birukane ijyanini, uzi ko Tanzania niyo yafashije byo hasi ya Zimbabwe, South Africa, Angola kugira ngo ubwigenge bwabyo. Cyama cy'amapinduzi y'u Rwanda nyiri icyo gihe abo bose bari abanyeshuri, twitaba ko bari abanyeshuri. Ni nari ubona ukuntu afata Tanzania n'u Rwanda Tanzania, ariko nubwo bavuga ngo akuyasaba nk'udindiza. Burya muri politike Tanzania naho hari ikibazo cya corruption, bavuze ruswa nuko yagiye inayirwanya. Ngira ngo ni nayo mpamvu abantu benshi cyane bamwe muri Tanzania hari abatamukunda kubera ko barwanyije muri ruswa. Igihugu cyagunzwe na ruswa rero n'ibibazo bya demokarasi iyo hari ikibazo cya ruswa nyinshi cyane umuntu kugira ngo ayirwanye usanga abayirya ari benshi, kugira ngo uzabarwanye niwe uba mubi. Ikindi yahuye nacyo ngira ngo cyabaye politike ariko kiri na medikali cyangwa ikintu cy'ubuzima ni covid. Kuko covid nyabona bamwe bagezanye babikomejeho na perezida w'u Burundi bo ntibemera ko covid iriho. Ngira ngo ikintu nacyo cyamuzaniye ikindi kibazo, kuko harabavuga ko yikishije abantu
ariko iyo judgment ye wenda umuntu muri rusange ntabwo yavuga ko ishobora gutwara ibyiza Pombe Magufuli yakoreye aka karere, kuko mu by'ukuri narebye hari ubwo wasangaga avuga ati dushake Afurika, East Africa yunze ubumwe ariko iyo federasiyo, ariko ahandi akabona na Tanzania ikibazo yari afite yari ikibazo cy'ubukungu. Ni nawe perezida mu karere utajyaga gusaba amafaranga, akavuga ati abakozi bacu bajyaga mu ngendo zo hanze tuzikuyeho, abaminisitiri bajyaga mu ngendo tuzikuye kuri amafaranga, ari mu mafaranga ngira ngo bavuga ko yanakoresheje mu kuzahura indege ya Air Tanzania yari irapfuye. Ibyo bintu rero nubwo Magufuli avugaho ibyo bintu by'uko yari umunyagitugu bamwe baranabivuga, ariko burya muri demokarasi cyane cyane mu bihugu bikiri inyuma y'amajyambere, nuko buri gihe abantu baho bafite icyo twakwita ubushishi bwinshi cyane, ndetse tukanashaka demokarasi yo muri Afurika ko isa identical n'iyo mu Burayi. Ibyo imibereho yo mu Burayi n'imibereho y'abaturage iratandukanye, ari nako ngira ngo abantu nka Pombe Magufuli bakunda ibihugu byabo, babona Afurika ariho na icyo nakwita umuco w'Uburayi n'umuco wa Afurika, ugasanga rimwe na rimwe aho batabikoze neza, ari nabyo wenda bavuga kuri Magufuli. Ariko ngewe muri rusange Magufuli namuvuga ko yakoraga neza, n'ibyo bintu wenda bitamugendekeye neza ngewe nabimubabarira. Bwana Karayenga, wumvishije Mwine aravuga ngo nubwo hari byinshi bitagenze neza ku butegetsi bwe, ibyo yabimubabarira, akavuga ko ibintu byiza yakoreye igihugu cye bisumba ibibi ashobora kuba yarakoze. Kuri wowe ubibona ute, cyane cyane ko Mwine yaravuze ngo abayobozi benshi baba bashaka kwifata cyangwa se kwishyira ku rwego rw'ibihugu byateye imbere cyane, ariko mu mitekerereze no mu myitwarire y'abaturage babo cyangwa se n'abanyapolitike babo bataragera kuri urwo rwego, icyo gihe bagerageza gukora ibyo abantu bakabafata nk'abanyagitugu. Wowe ubona byakabaye bigenda gute? Igihe CCM yavuka, Perezida Julius Nyerere yabwira abo muri Tanzania, abo muri Zanzibar bati reka tugire umugambi umwe. Jewe niho narindi twari twaja naherekeje Perezida Bagaza, nari mumenyesha amakuru i Burundi, hanyuma Perezida Nyerere aratumira Perezida Bagaza, hanyuma tumusanga Zanzibar. Kuva ico gihe CCM ntitsindwa mu matora. Kuva ico gihe ni muri 1978, kuva ico gihe 77 babarira. Kuva ico gihe nta muntu wo muri opposition cyangwa atavuga rumwe na CCM ashobora gutwara Tanzania. Kuva ico gihe abakuru b'ibihugu byose ba Tanzania bama bahanahana, umwe akagira ati uzotwara imyaka 2, Kikwete dahavuye, shiramwo naka. Mu by'ukuri novyita ko ari mafia, nta demokarasi kirimo na gatoya. Uko nejo bundi abantu bo batavuga rumwe bari batsinze amatora, ariko CCM yama iyambere. Kubera ibyo byo kuvuga ngo demokarasi buraya n'ibiki n'ibindi, ariko ndabaza ikibazo kimwe. Umuntu w'umukuru w'igihugu cyo muri Afurika akunda umupira, agiye kuraba umupira akabona ekipe yatsinzwe niyo bahaye igikombe, ava hasi akoma akaruru ngo bije. Ariko iyo hageze mu byerekeye amatora ho ntibagira isoni. None iyo demokarasi yo kubesha abantu ngo mu ntwaro ngo sico kimwe n'amategeko yo mu mupira, ibyo birakenewe yuko uba uri docteur muri physique cyangwa muri chimie, yuko nakari ari amafuti. Ubukumbure turaza kubishika ko umugore umutwasoni yahawe iteka ry'umukuru w'igihugu, kumbure bizohinduka. Turaza kubigarukaho mu kanya, cyane ibyo bijyanye na vice president nako na perezida mushya. McDowell, numvaga hari ibyo ushaka kuvuga cyane ugendeye kuri iyo systeme yaravuze, iyo politike ya Chama cha Mapinduzi, aho bagenda basimburana n'uburyo basimburana bagiye babwumvikana. Umukristo ategeka igihe kimwe, umusilamu agategeka ikindi. Ibyo Bwana Karayenga agasa nk'uvuga ko ari uguteza imbere igitugu. Reka mbivugeho gatoya ku kintu
kimwe ukuntu CCM nyizi nayivukiye. Je navutse hari tanu na ASP Social Party, hanyuma baza guhura baravuga icyo gihe bamaze guhura bakora CCM. CCM ni ide cyangwa idea yavuye kuri Mwalimu Nyerere, bikaba bivugwa ko ntabwo ari ukuvugwa ko muri CCM bagira demokarasi yabo mu ishyaka ryabo. Mbere harimo ukuntu bashaka kugira ngo basimburane, ariko muri CCM habamo demokarasi, habamo n'udukundi utuntu turaho aba barwanyana hagati mu ishyaka kandi bakaza kwemeranya. Reka mbasubire gatoya ukuntu jewe Magufuli yaje kugera ku butegetsi. Ni ibintu bitangaje cyane. Magufuli yari niwa babantu bitwa underdog, na babantu uri hasi mu kujonjora abantu. Nta muntu watekereza ko Magufuli yaza. Jewe natekerezaga cyane ko Bernard Membe yazaza kubera ko yari Somambike wa Kikwete. Ikintu cyaje kubaho nuko uriya utahabwaga icyizere yaje kuzamuka. Yazamutse kubera iki? Ni ibikorwa bye. Buriya CCM ntabwo twavuga ngo nabanyagitugu. CCM nyireba nkaho yaragiye yubaka institutions cyangwa system yayo yo kuvuga ngo kanaka naza turamureba ukuntu ateye n'ukuntu akora. Ni nayo mpamvu ukuntu Magufuli yazamutse yaranyobeye, kuko abantu benshi je byarantunguye. Ngiye kumva numva Magufuli, ariko nibuka ko yigeze kuba ministry w'ibikorwa remezo. Ukuntu yakoze icyo gihe cya Mkapa n'igihe yakomeje igihe cya Kikwete, yakoze neza cyane. Yakoze neza kandi hari n'ibintu je hari na video nigeze kubona ndatangara. Ariho arabaza abantu ukuntu bariho barabesha umunzano upima ibintu, amamodoka, amakamyo. Cyangwa Murambeje. Urumva uwe ntabwo yagiraga icyo kintu. Rero muri CCM bareba umuntu arakora ni nkuko Kikwete yaje. Je Kikwete ntabwo navuga ko yagomba kuba president icyo gihe, kubera ko umuntu wagomba kuba president yari Salim Mohamed Salim, ariko yaranze kubera ko Kikwete yari yarubatse, kubera ko yari ministre w'ububanyi n'amahanga igihe kirekire, yubaka akantu k'akazuke muri CCM gashyigikiwe n'umuntu witwa Lowassa. Bakaba barashatse ko Lowassa cyangwa Kikwete 95 aba president, kugezaho Mwalimu yarabajije ati murazana private jet muje Dodoma, how do you do that? Murabikora mute mwebwe? Ahita aravuga ijambo rimwe gusa niryo ryahinduye n'abantu muri Sahara. Turashaka umuntu, yabivuze mu Giswahili, mwadirifu, umuntu udafite inenge. Nibwo abantu bo muri CCM bahita barareba basanga Mkapa niwe wari ufite ubuziranenge. Abandi bose bari barakandagiye barafasha hana, ariko Kikwete ari we mwere gusa. Ariko kubera ko ari ku ruhande cyane na Lowassa, ni nayo mpamvu Lowassa yarazi ko azagira iki, azaba president nyuma ya Kikwete. Byanze bahita bakora ikintu kimwe gikomeye muri CCM. CCM ntabwo upfa kwinjira nguraje batakurebye, bakakureba bati kuyunguyu se azamarira iki igihugu. Icyakabiri ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa ngo amatora ko yaba yaratsinzwe. Magufuli yaratsinze. Icyo navuga nuko yatsinze kubera ko abaturage bamuhaye icyizere ku bintu yakoze mu myaka 5. Ntabwo yigeze CCM aho ngaho. Ikintu bakoze nuko CCM yarakabije ijya mu bintu bitwa D1, abantu bayobora, ijya mu badepite, ishaka kwereka ko opposition turashaka tubakandagiye, none tubakandagiye ninde tujya no kunyuzamo ibintu mu nteko ishinga amategeko cyangwa bunge, bahite bagira ubwiganze. Ariko yakabijeho, ariko ubundi yari yatsinze neza. Ibyo ngibyo CCM itinda kubera abaturage bo hasi
nta rindi shyaka bazi ryabakorera neza, kuko baba batekereza ko ayandi mashyaka yose yaza, hari amashyaka nka kafu igira ingufu muri Zanzibar, ntabwo igira ingufu muri Tanganyika. Tanzania urumva ikibazo gikomereye abantu bataramenya neza politike za hariya nuko abaturage bo hasi nubwo wajya mu cyaro cya hehe baba kwanza bo bajya mu cyaro bafiteyo umusingi ukomeye mu byaro. Abantu baba bavugira mu miki, ntabwo bagira ibintu biri hasi. Urakoze cyane McDowell. Bwana Mwine, icyo McDowell ashaka kugerageza kugaragaza nuko Perezida Magufuli yari umuntu ufite politike cyangwa se ugendera ku matwara yo kunezeza rubanda kurusha uko anezeza bake bari hejuru cyangwa se bari mu mijyi b'igihugu benshi bakunze kwita ko ari abapopulist. Ariko mbere y'uko dusoza ibijyanye na Magufuli, kugira ngo twinjire ku gice cya kabiri kijyanye na perezida mushyashya, politike ye ndetse n'ingaruka bishobora kugira ku karere kose muri rusange, kuri wowe nubwo muvuga ko asize umurage uvanze, ubona umurage asigiye Abatanzania, asigiye akarere ari uwuhe, Bwana Mwine? Urakoze Edi. Burya CCM ari naryo shyaka riri ku butegetsi, ari naryo Magufuli arimo njyana na mugenzi we uyu mudamu ukomoka muri Zanzibar. Burya Zanzibar itwara na Pemba Island, Zanzibar na Pemba Island ari nazo zikora leta zunze na United Republic of Tanzania. Iyo urebye system umurongo wa CCM burya uhindukamo gatoya mu mitekerereze no mu mikorere. Nubwo Magufuli yarajya wamusimbuye, burya Magufuli yo bamunenga ndetse banakimira ngo nongo yagayibaza abantu bo hasi. Burya muri demokarasi iyo udafite abantu bo hasi ngo bafashe ukora iki ureba bo hejuru, ni nabyo ubona bita capitalisme yishe cyane cyane biriya bihugu bikomeye cyane, ni nabyo biri mu kuzana ingaruka. Urebye ubu n'ibyo bihugu tuvuga by'abatura mu Burayi murabibona ubu ngubu bafite ikibazo. Union Europeenne mu gushwanyuka, Ubwongereza murabubona nabo bari ubwabo nubwo bavuye muri Union Europeenne, Ubwongereza ubwabo ntabwo bumeze neza. Nuko ibibazo by'abaturage hasi ntabwo abantu babyitaho, ahubwo bareba babandi bita kirasi yo hejuru hejuru. Ibyo bintu rero byo bizana ibibazo bikomeye cyane. Ariko uyu umuyobozi wa Magufuli ndizera ko ashobora kuzatandukana gatoya cyane muri politiki cyangwa ku murongo wenda nk'uwa covid imeze neza, ariko ku murongo wo kureba ko East Africa yose ikorana ikaba hamwe, ari nabyo umurongo wa Nyerere ari we Baba wa Taifa, umubyeyi w'icyo gihugu cya Tanzania. Ubu ngubu ntabwo uhinduka cyane. Ndumva n'uwo mudamu ugiyeho agomba kureba ko East Africa, ko ni inyungu za East Africa, ni inyungu z'Abatanzania nubwo bamwe batayibona neza, ariko ni inyungu z'akarere. Isoko rimwe rya Afurika rizafasha ko Abafurika East Africa akarere kagira ubumwe n'ingufu mu by'ubucuruzi, ingufu z'ijambo muri politike na gisirikare. Burya igihugu nk'akarere gafite abantu miliyoni 120, ni isoko rikomeye cyane, aho kuvuga ngo Tanzania ifite nk'abantu miliyoni 60, isoko ntabwo riri hafi. Ndumva n'umuyobozi ugiyeho ubu ngubu agomba kunga mu by'abandi bayobozi mu karere, kandi la politiki irahinduka. Ndumva n'umudamu agomba kureba inyungu cyane cyane z'akarere, kuko ntabwo afite inyungu muri Tanzania. Dukomereza aho ngaho uvuga uwo mudamu uvuga ni Samia Suluhu Hassan, ni umunyapolitike w'umutanzania wavukiye mu kirwa cya Zanzibar, afite imyaka 61 nka Magufuli. Kuri uyu wa gatanu nibwo yarahiriye kuyobora igihugu cya Tanzania. Uyu we ni muntu ke, politike ye cyangwa se ingufu afite muri politike ya Tanzania zingana gute, Bwana Mwine, mbere yuko tujya kuri Karayinga? Iyo urebye uyu mudamu nk'uko maze kubivuga, burya Chama cha Mapinduzi gifite umurongo wayo
ifite umurongo ugenderaho yuko igomba gushyira hamwe Tanzania ibya birwa bya Zanzibar na Pemba bigashyira hamwe. uwo ni umurongo wabo ubareba n'igihugu Tanzania, ubumwe bwa Tanzania. Ariko rero n'akarere Tanzania ni umunyamuryango ukomeye mu karere, fondateri y'umuryango wa Afurika wunze ubumwe, East African Community. Tanzania, Ubugande na Kenya niyo byari bihugu ba Nyerere bagiye Kenyatta n'umugabo w'Ikagogote nibo bakoze umuryango w'akarere. uyu mudamu rero y'umurebye systeme ntabwo ari ukuvuga ngo bavuye kure. Systeme yabaye minisitiri, yabaye umudepite. Ndumva nta kintu agiye guhindura cyane gikomeye cyane kubirebana na politike y'igihugu cya Tanzania, umwe wa Tanzania ndetse n'akarere. Koze cyane Bwana Mwine. Bwana Karayenga, perezida mushyashya wa Tanzania Samia Suluhu, Mwine yaravuze ko ari umunyapolitike wakuriye mu mugambwe wa CCM, agasa nk'ugaragaza ko nta byinshi tuzabona bizahinduka mu bijyanye na politike y'uwo mugambwe. Wari ufite impungenge z'uko ntacyo Magufuli yamariye abarundi benshi bari bakeneye ubufasha bwe. Ahangaha ndavuga benshi mu bahunze igihugu, abanyapolitike batavuga rumwe nawe. Hari icyizere cy'uko ibintu bizahinduka kuri uyu muperezida mushyashya ari we Samia Suluhu Hassan? Kigaje ni nabaye nk'umuntu anezerewe kubera yuko ukurikiye Magufuli ari umupfasoni. Icyo cyonyine gusa, kuko nibaza yuko umupfasoni adafite umutima umwe n'abagabo kenshi dushira ingufu imbere, dushira kunyinyana imbere. Kumbura abapfasoni azokorosha ibintu cyane cyane. Icyo ntegereje nifuza rwose yuko yotegera kandi yokorera abarundi bahunze. Abarundi b'abapolitike bajya bari hanze ndabone barababaje n'ibyo, ariko je vugira abantu benshi cyane bato bari mu makambi, bari Gita, bari Nyarugusu, bari Mutenderi, bari n'ahandi bishwe n'inzara, bishwe n'agahinda, baryama ntibuca. Abapolisi bo muri Tanzania baza bacira amabutike yabo. Ibyo byose nibaza yuko ari umupfasoni, ko ari umumama, ko nuvuga nk'Abanyafurika niko dusigaye twita abadamu ngo n'abamama. Ko ari umumama, nibaza yizeye yuko yogira ikigongo, yizeye yuko yogenda ku makambi akaraba amabi abarundi babayemo, akabona abapfasoni b'abarundi kazi ingene badashobora no gusenya inzu, akabona kumbure yuko ivyo bintu byo mukora ku mutima agahindura, akemera amategeko mpuzamakungu, akemera yuko batemera bubaha amategeko mpuzamakungu, akingira impunzi. Nibaza ko ari umupfasoni kumbure uwo mutima azawushikako. Mugabo kuvyerekeye bya politiki ya CCM nabivuze iby'umunwa, ntawe nsaba, ntawe ndiko ndashishikira, ntawe ndiko ndatuka. Mugabo kubwanyu ntazizohinduka muri CCM. Nabivuze kuri jewe iyo ntumbero yo kuvuga ngo abanyagihugu ngo bakunda CCM, ngo nta wundi mugambwe bokunda. Sinzi uwo mushinga ntayo yuko nyine ari muri Tanzania kumbura adusha byinshi. Mugabo icyo nomubwira ni uko nka province ya Kigoma yose iva kuri Kigoma gushika Tabora, abantu baho bose baridogera Dar es Salaam, bizogera leta yo hagati, kuko barakumiriwe. Kuko iyo babafite ubwigenge bukwiye, Kigoma yohaguruka ikavuga iki dushaka ubundi mutegeko. Mugabo ntibishoboka kubera ko CCM uko nabivuze ni mafia bahanahana ubutegetsi. Uvuye ahandi hanze ntushobora bakubesha kugira ngo abanyagihugu bose bakunda twebwe. None imigambwe yindi ifite imigambi myiza ishobora kuzoshika ku butegetsi gute batayubahirije, bataretse kubatoteza, bataretse kubafunga, bataretse kubima ijambo.
iyo mvugo ya CCM n'ibutsa imiryango y'Uburundi, n'ibutsa imvugo ya Iprona, imvugo ya Frodebu, imvugo ya CNDD ubu abantu bose bari kugutwara bavuga ngo abanyagihugu baradukunda, abanyagihugu nta wundi bashaka, abanyagihugu bo kwita mu ziko bashaka yuko bahise ndayishimira ari baguma twara. Ibyo n'amafuti ni kubesha, ibyo nico abanyafurika batarashika ko batarumva yuko biteye isoni kubesha abanyagihugu ngo nta buryo bundi bafise bwo guhindura politike. Ni kubesha abanyafurika baravyerekanye, abantu bato abarundi babizi baraje gutora kwitwikira, barabwira ababirigi bati dushaka ko muguma mudutwara, kandi ari abantu bato. Rero abo bantu batwara muri Afurika kenshi barusha ububi b'abazungu baba badutwara. Rero ndizeye yuko uwo mupfasoni kumbure kubera ko ari umupfasoni ni ukuri azogira ikigongo impunzi z'abarundi akaziha amahoro. Urakoze cyane bwana Karayenga. McDowell Kalisa, kugira ngo nibutse gusa ntago ari mu gihugu cya Tanzania, yarahakuriye, ubu turavugana ari mu gihugu cya Sweden ku mugabane w'Uburayi, kandi ni umunyarwanda. Yego. McDowell Kalisa, warumvishije icyo abo bagabo bombi batekereza ku butegetsi bushya bwa Perezida Samia Suluhu Hassan. Hari abavuga ko hari ibyo ashobora kugerageza, bwana Karayenga we aravuga ko nta cyizere afite, gusa icyizere gito afite nuko uyu ari umugore ashobora kugira ubwo bumuntu abagore basanganywe akaba yahindura ibintu, naho ubundi ngo ni ya politiki ya CCM igiye gukomeza. Wowe urabibona ute? Reka mbanze vuge ku kintu kimwe yavuze, cyane cyane kuvuga ngo abatavuga rumwe na CCM. Kuko icyo kintu nshobora kukubwira ko abantu bo muri Tanzania benshi, uko mbibona nuko mbikurikirana, ntabwo batekereza ukuntu bavuga ko umuntu uriho uwangiza igihugu, umuturage usanzwe atekereza cyane, kuko niko twakuze tubyumva, cyangwa niko abantu bakuze babyumva, ko hari abantu bamwe bava mu Burayi bakaza kwangiza ibihugu byo muri Afurika. Noneho niho ngaho habera ikibazo gikomeye. Umwe ashobora kuza agahagarara agashyira hariya, sinakubesha, yigeze kubaho NCCR Mageuzi igenda ikikamo ibiki. Ndabizi ko CCM yabigizemo uruhare. Hari umuntu witwa Murema yari muri CCM, yari umupolisi, yari umuntu wari ukomeye, aragenda. Ariko noneho reka tuvuge kuri Mama Samia, ukuntu nakurikiranye ibintu bye, nsanga ari umuntu nuko yabavuze atuje, akavuga ikintu atuje, ntabwo agomba kugira ngo azamure ijwi. Ariko CCM kumushyira hariya, kumuzana akaba mugombea mwenza, cyangwa umuntu akaba ukurikiye nyakwigendera Pombe Magufuli, ntabwo bariho batekereza ko ari ibintu by'imikino. Icya kabiri, biraza kugarura, urabona Zanzibar buri gihe ibishaka, cyane cyane abantu bava muri Pemba baba bashaka kugira ngo bave muri Tanzania, mu bumwe bwa Tanzania. Ariko noneho icyo nzi cyo nuko uyu mumama aje gukora, ahubwo ndatekereza ko azakomereza aho nyakwigendera Pombe Magufuli yarageze. John Magufuli yakoze ibintu bigaragara, noneho uzamusimbura akazateshukaho gatoya. Ni ukuvuga ko ikintu cya mbere icyo ntekereza nuko azakoresha systeme ya diplomasi cyane kurusha nk'uko Magufuli yabikoreshaga, kuko Magufuli we yakoreshaga wa mugani bamwitaga bulldozer cyangwa anatumbua,
anatumbua kutumbua ni bya bintu urwaye ikibyimba ngo noneho ngo arabikuramo ibibyimba arabikuramo noneho ikintu azakora ngira ngo azakoresha diplomasi ariko ikintu cya mbere muri Tanzania abantu batajya bamenya waba uri perezida waba uri inde ukomeza kuba uri perezida wa Tanzania cyangwa uhagarariye inyungu z'abatanzania ibi ndabikura ku kintu kimwe mu 1983 umuntu witwa Abdul Jumbe wari vice president kuri Mwalimu yaragiye ashaka kugurisha Zanzibar ashaka kuyigurisha ngo bazane abanyamerika abantu ntabwo bigeze babimenya icyo gihe bayizane azanemo abanyamerika bazanemo n'icyo gihe cya apartheid bagire ukuntu bagiramo base ya gisirikare babivumbuye yari baramubwiye bati wegure ntabwo ugomba kugurisha igihugu urumva noneho hariya niho ubonera ko uyu nguyu azaza afite diplomasi ntabwo azavuga nk'uko Magufuli yakoraga cyangwa azabikomeza ariko azabikomeza avuga mu ijwi ryitonze bitarimo nk'irya Magufuli we yahagaragara nimekufukuza kazi ndakwirukanye ku kazi urumva we ikintu azakora ngira ngo bizaza binyura mu nyandiko icya kabiri nuko CCM buriya ni institution yari yubatse kandi na Tanzania igira institution nari mfite ikibazo nijoro nanditseho ikintu kimwe kuri Facebook ndavuga ni ahangaha itegeko shinga ntabwo riza kugorana kubera ko bashobora kugira gutya bakavuga ngo uyu ni umuhimbi bakazana undi muntu ariko bubahirije itegeko shingiro icyo ni ikintu cya mbere gikomeye kuko niwe ugomba gusimbura Magufuli itegeko nshinga rya Tanzania rivuga ko iyo umukuru w'igihugu apfuye asimburwa na vice president akarangiza manda cyangwa se igihe yarasigaje muri manda ye kandi niko byagenze urakoze cyane tugana ku musozo noneho tubirebere mu ndorerwamo y'akarere kose aka ni akarere ka Afurika y'Uburasirazuba akarere bafite indoto z'uko umunsi umwe hazabaho igihugu kimwe cyangwa se federation hakabaho ifaranga rimwe ariko zimwe mu nzitizi abantu benshi bagiye bagaragaza nuko ngo Tanzania yakomeje kuba biguru ntege imwe mu migambi ya Afurika y'Uburasirazuba ikagenda iyidindiza uribuka ko hari n'igihe habayeho icyo bise coalition of the willing nayo iza gupfa ubu ngubu n'uyu mukuru w'igihugu mushyashya uribaza ko bigiye kongerera icyizere imigambi ya Afurika y'Uburasirazuba urakoze Edi ariko burya politiki iranahinduka nabo ngabo umaze no kubivuga mu kanya coalition ya wiringi umaze kuvuga ko yanapfuye ngira ngo bari bashyizeho ko abantu bagomba kugira n'indangamuntu byari Kenya Tanzania n'Ubugande n'ubundi byagiye kubigenda neza ariko impamvu yari ngo buriya muri politiki ibintu bugenda bugahinduka icyo batekerezaga uyu mwaka ugasanga ntabwo gikoze neza ariko ndumva uyu mudamu aje avuye Zanzibar niho akomoka akaba nk'abatanzaniya ubwabo ndumva bagize kuko Zanzibar umuhano mugenzi wanjye umaze kuvuga ko Zanzibar ikunda gushaka kwikuraho za Pemba bakajya kwikuraho bigenge ariko uyu mudamu kuba bwe urumva baramwibonamo icyo ni kimwe icya kabiri nuko maze kubivuga mu kanya nuko umurongo wa CCM uriya nubwo abantu bavuga ngo Magufuli yakoreshaga ingufu nyinshi wenda akanyura no ku mategeko cyangwa bati CCM ubwayo nayo ntawe iri demokarasi ko ntabwo yemerera abandi ariko nitwirengeje ko Tanzania mu karere n'icyo gihugu cyonyine wenda na cyariko kinyari 2007 ko habaye amarorerwa abantu baratemana Ubugande bwo nagahumamunwa abantu bagize barapfa Uburundi murabizi u Rwanda murabizi urumva Tanzania yonyine mu karere nacyo gihugu cyonyine cyagize ikibazo cya guhungabana mu mutekano muri rusange mu baturage ndumva rero uyu mudamu azanywe n'ishyaka n'ubundi ya CCM ifite umurongo rigenderaho ndumva umudamu ashobora kuzagira ubuntu bwe nk'umuntu nkuko na Pombe Magufuli yarabufite ariko muri rusange cyama cya mapinduzi ari nazo ngufu zifite nayo mpamvu ntabwo hagize nigeze habaho guhungabana ku itegeko nshinga ku buryo uyu wamaze gupfa ntabwo bavuze ngo bamugire ngo bavuye gutangura no bakuza umudamu bamwe bavuga ngo ntabwo ngo kwari umudamu ntabwo ari bujyeho ariko kubera itegeko baryubahirije nuko CCM ubwayo ifite institution zayo zikomeye
ari nazo ziyobora igihugu. Ntabwo buri gihugu cyo cyayoborwa n'umuntu nka Paul Magufuli cyangwa wenda uwo mudamu, ariko CCM nk'ishyaka yari ifite imbaraga, ari naryo umuyobozi wayo ayoboreramo kugira ngo ayobore igihugu. Numva muri East Africa bagiye gukomeza ibintu bimwe kugira ngo East Africa igere kuri uwo mugambi wavugaga, kuko biri mu nyungu za Tanzania ndetse ziri mu nyungu z'akarere muri rusange. Urakoze cyane bwana Mwine. Bwana Karayenga, ku bijyanye n'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, ibibazo cyane cyane by'u Burundi byagiye biganirwa mu nama zitandukanye n'abakuru b'ibihugu batandukanye, ariko haje kugaragara ko hatabayeho kumvikana cyangwa se ukubona ibintu kimwe ku bategetsi batandukanye b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Hari icyizere cy'uko perezida mushya wa Tanzania ashobora guhindura ibintu? Abarundi twarasamaye, abarundi twarizeye akarere, ibihugu tubana, twarizeye Afurika, twarizeye Nations Unies, twarasamaye kuko abo bose nta na kimwe bazotumarira, nta na kimwe twiteze, kuko barerekanye yuko ata mutima bafise, atashaka bafise, kandi kino bavuga ngo bagize nabi, bakoze ibihugu byabo bishaka. Twebwe ikosa riri kuri twebwe abarundi. Ikibazo cy'abarundi kidatorewe inyishu n'abarundi, East African Community, Union Africaine, Union Européenne, Ubushinwa, Uburusiya, Amerika, nta wundi azotorera inyishu ikibazo cy'abarundi atari abarundi bonyine. Hariho abarundi baterekwa na gato y'ibyo kuvuga ngo dushire hamwe n'igihugu cy'u Rwanda, dushire hamwe n'igihugu cya Tanzania, bashaka kwigumvira ko ibintu byose kugira ngo ntihagire abaraba mu isahani ibyo bariko barafungura. Ikigiye guhinduka rero burya ndibaza naho tuvuge ibyerekeye Tanzania, ikigiye guhinduka kandi cyahinduka. Mwumvise yuko Kongo, Repubulika Demokarasi y'u Kongo bayemereye kuja muri East African Community. Mugabo tubazi neza yuko Kongo igiyemo kijya ikirere cya Afurika cy'Uburasirazuba. Hari ikindi gishobora kigiye kuba, kandi ko Kongo igiyemo, ndibaza ko haje ingubu nyinshi cyane ku rwego rusa n'ibihugu byahora biri muri East African Community. Rero nkibaza nti none ari madamu Samia cyangwa abandi bakuru b'ibihugu batwara ibihugu byacu bateguye iki kugira ngo batwereke yuko umuzo wa Repubulika Demokarasi y'u Kongo muri East African Community izogirira akamaro abanyagihugu? Mbega tuzokwitwa ngikubu? Mbega tuzokwitwa Etats-Unis d'Afrique cyangwa tuzokwitwa le Centre-Afrique, Centre-Est-Afrique? Tuzokwitwa ngiki? Tuzobande? Tuzokwegamira iki? Tuzokwegamira Abashinwa? Tuzokwegamira Abarusiya? Tuzokwegamira Abanyaburaya? Tuzokwegamira Abanyamerika? Ibyo byose ni ibibazo bikomeye cyane, n'ubwo butaka dufite kandi bufite akamaro, bufitiye akamaro isi yose. Nka twebwe i Burundi bazi ko hariho za terre rare, bavuga yuko ari igihugu gifite ubushobozi bwo guca amahera menshi. Iyo terre rare tuzoyicisha he? Muri Kongo, muri Tanzania, cyangwa tuzoyikorera iwacu? Ibyo rero ni ibintu bihambaye bikomeye. Nibaza yuko madamu Samia azosaba ku meza nibaheza kugandara, ariko mugabo ngaruke ku cyo navuze cya mbere, icyo twe tumwiteze ko cya mbere cyihuta nuko aha amahoro impunzi, nuko ahumuza impunzi. Murakoze cyane bwana Karayenga. Mu gusoza mu magambo make cyane, Kalisa McDowell, bwana Tundu Lissu ni umunyapolitike utavuga rumwe na leta ya Tanzania, yahanganye na Magufuli mu matora aheruka, ahita ahunga igihugu. Hari icyizere cy'uko uyu muperezida mushyashya ashobora gutangiza ibiganiro n'abatavuga rumwe na leta ku buryo n'abahunze igihugu bagaruka mu masegonda make cyane? Yes, yabikora, kandi ndabizi ko afite ubushake, ndabitekereza gutyo, ntabwo mbizi, ariko biterwa n'ishyaka rye ukuntu rikora. Hari ukuntu iyo uri mwenyekiti wa CCM, chairman wa CCM, ugomba kugira ingufu cyane, ariko ibyo ngibyo ntabwo byakozwa Magufuli.
nzi ko Tundu Lissu cyangwa abandi bose bari mu mashyaka atandukanye Zitto Kabwe bazamwegera. Nzi ko akoresha diplomasi kandi azaganira nabo, ndabizi ko yaganira nabo, ntabwo mbizi ariko niko mbitekereza. Ikindi wavugaga kuri East African Community ko cyaba batekereza ibintu nk'ibyo, ntabwo bizabaho vuba, kubera ko ese niba ubona abantu bafunga imipaka, bafungirana imipaka kubera ko abantu bohereje intasi bagafasha badashyigikiye uruhande rumwe, abandi bagafasha leta ziriho, urumva aho ngaho hari ikibazo. Ariko kubyerekeranye abatanzaniya ukuntu mbazi n'ukuntu ngewe n'abakuriyemo, ukuntu nabayeho n'amahoro ngira no kumenya ibintu ugatwara buhoro ugakoresha diplomasi, bituruka kuri icyo kintu Mwalimu Nyerere yasize abibye imbuto nziza. Ndatekereza ko Mama Samia azatekereza cyane kuri abo bantu, kandi ibyo ngibyo nubwo tutavuga ibintu bikomeye, dutekereze ko Mwalimu Hamad witabye Imana ejo bundi azize mu kwezi kwa mbere azize covid, yaragiye ajya muri ACT Wazalendo, ariko bakora leta y'ubumwe muri Zanzibar, kuko hari leta ya Zanzibar, barakomeza kandi ava muri ACP ya Zitto Kabwe. Noneho ibyo ndabitekereza ko bizabaho, kubera ko ukuntu abatanzaniya bagira ukuntu boroherana, ntabwo ari ngo twara sinzi tugabane cyangwa bimeneke, ntabwo ari uko nguko bameze. Urumva, jewe ndatekereza ko Mama Samia azakoresha ukuntu namusomye n'ukuntu yagiye azamuka mu ntera n'ukuntu yagiye akora igihe bariho mu biganiro bya ishingiro rishyashya, niwe wari ubihagarariye, yari uwungirije, yagaragaje ubushobozi bukomeye, kandi ndabizi ko azabikora, ndabitekereza ko azabikora, akagerageza kuganira nabo ba Tundu Lissu bose abantu ba Zitto Kabwe, abantu bafite amashyaka akomeye muri Chadema cyangwa ACP, abantu bose ngira ngo niko azabikora, niko nabivuga gutyo. Urakoze. McDowell Karisa, inararibonye mu itangazamakuru, ukaba uherereye mu gihugu cya Suwede, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Murakoze cyane, kandi ndashimiye n'abandi bose bagize uruhare muri iki kiganiro. Frank Mwine, inararibonye, ukaba n'umunyamategeko muri politike mpuzamahanga, nawe ndagushimira cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire, uri aho ngaho mu gihugu cya Uganda. Wakoze cyane. Urakoze nawe, murakoze cyane n'abagenzi banjye, kandi nkaba usengera umubiri wa Magufuli, Imana iwushyire mu rugo udakira. Murakoze. Urakoze cyane. Bwana Atanazi Karayenga, nawe uri inararibonye mu itangazamakuru, uherereye mu gihugu cy'Ubufaransa, nawe nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. kandi ndi Burundi, kandi nifuza ko mudufasha n'ukuri Madamu Samia yorohereze impunzi z'abarundi. Mwakoze cyane kumvira kugira ndabavugire abantu bato bato bariko baricwa, bariko baratotezwa, bariko barangazwa. Mwakoze cyane. Shimire namwe bakunzi mwari muduteza amatwi kuva i Washington DC. Yari jewe Edi Rwema, reka mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.